kako se od jedne garaže stigne do najmoćnijeg vojnog dobavljača na svetu. Ovo nije samo priča o avionima, ovo je iz poslovnog ugla jedna neverovatna saga o ambiciji, inovaciji, ali i o kontroverzama koje su oblikovale modernu industriju naoružanja. 47 milijardi dolara. Pazite, to nije njihov ukupan prihod. To je vrednost posla koji su sklopili samo sa američkom vladom i to u jednoj jedinoj godini. Ovaj broj nam najbolje pokazuje koliko je kompanija postala, neodvojivi deo nacionalne bezbednosti, ali i koliko je zavisna od nje. A iza te neverovatne cifre stoji čitava armija od 116.000 zaposlenih. Sad, ono što je stvarno zanimljivo jeste da su više od polovine njih inženjeri naučnici. To je bukvalno mozak cele operacije, intelektualni kapital koji im osigurava tehnološku dominaciju decenijama unapred. Dobro, ali kako se uopšte stigne do ovakvih razmera? Od jedne garaže do ovoga. Da bismo to razumeli, moramo da se vratimo na sam početak, do dva brata i njihovog sna. Vidjet ćemo da taj put nimalo nije bio lak ni pravolinijski. Dakle, idemo na početak. Priča o Lockheedu, verovali ili ne počinje u nekoj fancy sali za sastanke, već u prašnjavoj garaži u San Francisku. Kao i kod mnogih tehnoloških giganata koji će doći mnogo kasnije, sve je počelo sa ogromnom strašću i, naravno, veoma malo novca. Njihov prvi, ajde da kažemo biznis model, je bio genijalno jednostavan. Naplaćivali su $10 za panoramske letove. U početku sve to bilo više iz čiste ljubavi prema letenju nego zbog para, ali kao što to obično biva, to se uskoro promenilo. I dok su braća Lockheed pratila svoju strast, jedan drugi pionir, Glenn L. Martin, imao je, recimo, potpuno drugačiji plan. On je jurio ugovore. Njegova poslovna filozofija bila je kristalno jasna od samog početka. Vojska je najvažniji klijent. Vidjet ćemo kasnije kako će baš ta fundamentalna razlika postati ključna za opstanak cele kompanije. Kao i za mnoge industrije 20. veka, pravi testi, iskreno, najveća prilika, došli su sa globalnim sukobom. Drugi svetski rat je bio taj katalizator koji je ovu malu firmu lansirao iz garaže pravo na svetsku scenu. Rast tokom Drugog svetskog rata bio je, astronomski. Pogledajte samo ove brojke. Sa samo 7.000 zaposlenih pre rata, narasli su na skoro 100.000 na vrhuncu. Postali su kamen temeljac ratnog napora, štancujući avione neverovatnom brzinom. Ali, usred svog tog masovnog rasta, desilo se nešto stvarno ključno. Stvorili su jednu tajnu grupu koja će decenijama definisati inovaciju u avijaciji, legendarni Skunk Works. To nije bilo samo još jedno odeljenje. To je bio jedan skroz nov način razmišljanja. Nešto kao današnji agilni start-up unutar ogromne korporacije. Ta njihova kultura, brzina, poverenje, gde su se poslovi sklapali bukvalno rukovanjem pre bilo kakvih ugovora, omogućila im je nešto neverovatno. Razvili su prvi američki mlazni lovac za samo 143 dana. Čak 37 dana pre roka. To je bio dokaz da se, kad su ulozi dovoljno visoki, birokratija itekako može pobediti. Ali uspeh iz rata nije bio garancija za mirnu budućnost. Naprotiv, idemo sad u posleratnu eru, gde su finansijski problemi i jedan ogroman skandal zamalo srušili sve što su izgradili. Do 1971. zbog ogromnih prekoračanja troškova, Lockheed je bio na samoj ivici bankrota. I šta rade? U potezu očajnika kucaju na vrata vlade i traže garanciju na zajam od $250 miliona. Bio je to potez koji će zauvek promeniti pravila igre. I naravno, kontroverzni spas je prošao. Ali time je stvoren presedan. Znate ono, prevelik da bi propao. Kritičari su bili glasni. Kao što kaže ovaj citat admirala Rickovera, stvorila se nova filozofija gde privatiziramo profite, a socijalizujemo gubitke. Opasan model, koji teret neuspeha prebacuje na sve poreske obveznike. Ali to nije bio kraj nevoljama. Taman kad su mislili da su se izvukli, vladina finansijska kontrola otkrila je nešto još gore. Jednu masivnu, globalnu šemu podmićivanja koja je potresla vlade od Japana do Nemačke. Skandal je razotkrio onu mračnu stranu poslovanja i pokazao visoku cenu koju su bili spremni da plate za globalnu dominaciju. Nakon što su nekako preživeli skandal, suočili su se sa novom, egzistencijalnom pretnjom. A to je bio kraj hladnog rata. Ironično, zar ne?
Mir je postao najveći neprijatelj njihovog poslovnog modela. Na jednom događaju, koji je postao poznat kao Poslednja večera, Pentagon je okupio sve glavne igrače iz industrije, a poruka im je bila, pa, brutalno jasna, kao što vidimo iz ovog citata. Pogledajte levo, pogledajte desno, jedan od vas neće biti ovde za par godina. U suštini, rekli su im, spajajte se ili ćete nestati. I to je pokrenulo pravi tsunami spajanja i akvizicija koji je zauvek preoblikovao celu odbrambenu industriju. Odjednom, postala je to borba za goli opstanak u kojoj su samo najveći i najjači mogli da pobede. I tako je. Iz tog haosa nastao moderni gigant, ne samo kroz inovaciju, već kroz jedan brutalan strateški potez za opstanak. Ovo spajanje je konačno ujedinilo one dve originalne filozofije sa početka priče, strast za inovacijama od braće Lockheed i onaj nemilosrdni fokus na vojne ugovore od Martina. Ispostavit će se savršena kombinacija. Ali ova konsolidacija je stvorila, pa, mač sa dve oštrice. Stvorila je kompaniju sa neviđenim uticajem, čija moć više nije ležala samo u tehnologiji, već i duboko, duboko u hodnicima politike. Decenijama ranije, predsjednik Eisenhower je upozorio baš na ovaj scenario, na opasnost od, kako je rekao, neopravdanog uticaja vojno-industrijskog kompleksa. Kada se pogleda današnja situacija, te reči zvuče skoro proročki. A taj uticaj se naravno održava novcem, i to velikim novcem, kao što vidimo ovde. Samo 5 najvećih odbrambenih firmi potrošilo je zajedno $60 miliona na lobiranje. U jednoj godini, to je prosto rečeno cena osiguravanja da vaši interesi ostanu prioritet u Vašingtonu. I sve nas to dovodi do onog ključnog, fundamentalnog pitanja da li je Lockheed Martin zaštitnik neophodan za nacionalnu bezbednost ili je pre svega profiter koji, pa, napreduje zahvaljujući sukobima. Odgovor, kao i cela njihova istorija, verovatno nije crno-beo. Istina je verovatno negde između.